Mbia mana sana umwancho mulia witaseni kia Ndizi TV no basemera kwa nuna kwa biri kugotwara obuliriria obia na ende ne biro binde ngo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngo manye nara ya bereka gokorekana kura chingongo chansi inyechense asense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na baga sense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net Hirietale ne Fridah Kerubo karansa oike elinde ngomanye asenchira yobekiranu singa kitoroche umuyega bwoko moine nyagosira mukami kimathi nigo obakagokorekana asense meri ya Jambini ime county ya Nyandarua ase abarai baba gwikirana ilinde kwena na esiko yabo yomwelyo kurende nigo abarai yabo baba bakobeka amangana ase ubwasioku asaba bako mochia eserikali yaita kubwatikana n'obukoreri bwabo iliyo kwirera obugima gokonga asebonega boigo nigo baba koenekia emerobele babere bakubeka anemono asoko eneke buna uchumi ya Kenya ngonchirelere asamatuko abusyo naboigo asense mwende ase sekta yobosombi nigo mwaziri we sekta yo Kipchumba Murkomen abereka kubwatirana ne kyumbegia NTSA naboigo kyumbegia KEBS nababwatani bande ase okoene kibuna emerobelio ase epara ngokorekanire ase nchira endonge naboigo asense mende nigo obotumiki bwe mitandao ya kirero ase ababwatani abeso kire naboigo kurigereria na kibara chikobeka chirecord cyabo boikiranu asogotumika emitandao ya kirero naboigo asense mende nigo etimu y'abasubati ya Kisii Queens FC yabage kogosodia ne timu ya Lowlands ase ensemeli yabo baracha ninjiko komanya boigo asorobotirwa beneru wiki ya stokumurikira obugima ase emibaga mwanchu muriyere ya Toska tonyegera gwirana ndasege kekerbosio elinde ngomanye amange Hingo chaka kigima Amayia Ensa Eyemo nigongo chakera county ya Nyandarua asengo kumanyibuna umuyega buko mwene anyagusira mukami kimathi nigo obagagokorekana asense meri ya Njambini yogotoka ime county ya Nyandarua ase abarai baba gwikirana elyo kwena na esiko yomwelyo gati ya abarai bali baba gwikirana n'umurai wense Dr. William Ruto omokonyo ye Rigathi Gachagua naboigo omo prime cabinet Musalia Mudavadi naboigo Muraibikia magia ODM Raila Odinga mwaziri wa mache Alswaome negati ya bande abange okwana omoraibense korwa asense meyo nigo abagakoeneke buna nigo obugima bwabere bokokonga kolende nigo abekire emerobelio anemono ase ogokiani ebango ase ebirengo emerongo ebere boigo nigo abagakoeneke buna nigo akanire libikabeso asabekire emerobelio yabene na boigo gokiani likabeselio asomwa koyo igani gabereka gokiani chishiringi chibilioni 5 kolende nigo abagakoene kibuna nigo abekire emerobile bene asokoene kibuna abasae mbanyorere emirimo amatuko abosio. Mimi naelewa sana mambo ya kujua ya kwamba kuna ugumu na ndio nimepunguza karibu ushuru mara 20. I have identified almost 20 areas to reduce taxes so that we can alleviate the heavy burden on the Republic of Kenya. Na pia nimepunguza pesa ambayo tumekuwa tukikopa. Mwaka huu nimeondoa bilioni 500 ambayo tungekopa, nikasema hatuendi barabara ya kukopa tena. Kwa sababu mimi naelewa Wakenya wako na uzito. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua. Vile tulikubaliana na nyinyi, nilikuja hapa Njabini, si ndio? Mliniona hapa Njabini? Si nilikuwa area hapa? Mimi niliwaambia tuko na matatizo ya vijana wetu wengi. Tuko na vijana karibu milioni 5 Kenya hawana kazi.
wanahangaika madukani, wanahangaika barabarani, wako kwa street zetu, na niliwaambia, na wanaongezeka kila mwaka. Wale wanaotoka shuleni, wale wanatoka katika vyuo vyetu, vijana karibu 1,000,000 wanaongezeka kila mwaka, na ni lazima tuwe na mpango ya vile hawa vijana watapata ajira. Tinga kechio boigoni go omraibense abaga kwenekebuna obekire emirobelio emekerano anemono asoko enekebuna obugimankoro babule ase abereka gusira abalemi naboigo kwenekebuna ngosoke bale endagera eisaine boigoni go amochia eserikali yaita ase okubeka chi subsidy ase bali bagusigo se milas ekyokerete abakenya gwetera amakongo. Na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano, lakini mimi najua itaishia wapi. I know that. Si namna hiyo. So sasa sisi kwa sababu tunajuana, si ndio? Wewe unanijua, mimi nakujua. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge. Wacha mimi ningangane na hii kazi. Hii nisukume hii kazi. Na mimi nataka Bwana Prime Minister, umesema kuna maneno ya gharama ya maisha kupanda. Ni kweli gharama ya maisha iko juu. Lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230. Saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete, nimepanga. Sasa unga ndio hiyo imefika 170, inakuja ikiteremuka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya nyinyi, badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale. Ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Si inatoka shambani. Ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa. That is how to reduce the cost of living. You don't reduce the cost of living by working with millers on subsidy programs. You subsidize production. You don't subsidize consumption. That is how the country went. Ase omoyego yo bokomaenia mukami kimathi asaba na siasa bange babagwikirana nabo igokuruterana chinsase kubwatikana na uchumi ya Kenya bakoragwa no muraibense Dr. William Ruto nigo arorokana koraga biara omuraibe kiamagia ODM Raila Odinga ase ogosalia uchumi anana mono chinga ki serikali ya eta yabetege komoso ya serikali nabo igokurusia chibesa kurwasa serikali na kubeka sensemo yobomo bwazimio la umoja muriketo Brighton Makoli na irachinga kichai chabene asogotwaliganiria oroboti rokubwatia. Siasa nigo ya bwatainse ase litukura lero ase county ya Nyandarua asomoyega bwokomweni lischa mukami kimati asabarai ao banyara bawikirana samatanga yo bakorawa numurai wense Dr. William Ruto omokonyoye numurai bomo bwazimio moja Raila Amolo Odinga. Amesema ananijua sana. Na ni kweli. Nasema ananijua, nitapiga kelele alafu nitatuliza. Na mimi pia namjua sana. Na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano, lakini mimi najua itaishia wapi. Raila ni gaira chinga kiecho cha bene komochomora iwense. Sisi tumesema tumetuma sasa watu wetu jopo kazi. Yeye ameleta watu yake na tumeleta watu yangu waongee. Wakaliwana sawa sawa. Lakini sasa mimi naongea ukweli. Gharama ya maisha imepanda. Hapana, leta ushuru mwingi zaidi. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge. Wacha mimi ningangane na hii kazi. Asensemo yaye umurai wense Ruto ni gamochi umurai bomo bwazimio moja. Gharama ya maisha kupanda. Ni kweli. Gharama ya maisha iko juu. Lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230. Saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete,
imepanga sasa, unga ndio hiyo imefika 170 inakuja ikiteremka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya nyinyi, badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Kweli pia ni kwamba when the hardship government was there, unga ilikuwa 230 imeteremka ni 170, hamkufanya maandamano. That is the truth. Boigo Raila ni gobono anyarire igakobori abarai bonsi kobeka chitabauti cha Ensemo. We have said our country, that this Mabao used violence to defend our country, and in doing so, our country attained independence. We must therefore create a lasting system that will ensure that we never get back again in a situation where people are going to be oppressed. Raila ni gagendera gote abuna. Uhuru wa Kenya ilikuja kwa sababu ya umoja wa Kenya. And we want Kenyans to continue to remain united. Sisi kama wanazimio, si waendazimu. Sisi si waendazimu. Tunaweza tukuelewana. Nakubaliana na nyinyi, watu wa Azimio sio wazimu. Lakini watu wa Kenya Kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa. Kila mtu anapanga vile anajua. Ensemo yokoreta magendero. Inchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are, and that is the difference. So tafadhali munipatie nafasi kidogo nipange hii kitu. Alice Wahome oyoro muwasiri asa serikali ya Kenya Kwanza. We must speak truth to you and say, allow this government to do its part. You have served in the government. You have served as a prime minister. This is the time. Hii ni wakati wa Mheshimiwa William Ruto. Musalia Mudavadi oyore Prime Cabinet Secretary nero ikirana samatangayo. Na kujitoa kwa uchumi kwa hali hiyo ngumu ya kiuchumi, ni lazima kama Wakenya tushirikiane, tusikizane, na ikiwa ni kukosoa, tukosoe tukienda mbele. Na ukweli wa mambo ambao ni lazima sasa tutambue ni kwamba uchaguzi uliisha. Ensemo yaye omokonyi bumurai bw'enseri katika shawa nigo anyarire gakwigerera igisagu ky'abaikoyo asokonyore mirimo ase serikali ya Kenya Kwanza. Nzuri. Nimeona magazeti watu wakipiga kelele ati umeweka Wakikuyu wengi kwa serikali yako. Walikuwa wanataka twende wapi? Sasa mimi nauliza, tukiwa wengi kwa serikali ya Ruto iko makosa? Wale wanasema tuko wengi kwa serikali ya Ruto, sisi pia ndio tuko wengi Kamete prison. Kwa nini waseme tufunguliwe tuende nyumbani? Goripoti riketaseni Ndizi TV eridariane Brighton Makori. Mbia mano sana umurikeito Brighton Makori asoroboti oruo oroikiranu kwende gutigana nayo na gusuka mutumo nchumulieni gongo kumanyibuna umuwaziri bw'ensemo y'obosombi Kipchumba Murkomen nigo agendete kubika emirubiri asokwenekia obokoreri obuya ase Chipara okwana nigo abagakwenekibna okubabere bakubwatirana n'ekyombegia NTSA kyombegia KEBS asensemeli yebigambiro naboigo abanyanyimbo ase ogosiria obukurumi ase Chipara naboigo kwenekebuna ebintu bigotumika ase sekta y'obosombi nebikiranu. I wish we were talking if the police, the traffic police were here, so that we tell them what they do. But so long as you have left that out, you have left corruption out. It's the Kenya Bureau of Standards that must make sure that the standards of the products that come to the country are of the quality and standard that is required. It's unfortunate that the consumption in the transport sector of speed governors, of brake pads, of brake fluids, of tires is costing our people lots of money, to purchase the same product, but you cannot use it for the period of time and the duration you require, making it even more expensive for the transport sector. I believe that we need to have another engagement as a sector together with Kenya Bureau of Standards. The court fines, again, we are going to be able to deal with this when instant fines and technology is applied.
because the task force we are going to put in place soon will involve also people from the judiciary, so that we all agree on how this instant fining is going to be done, to avoid the desire to always take people to court, or you must take people to court. But also, I think the judiciary is not close to conversation. And the transport sector, if you want me to do so, I can speak to the Chief Justice so that we can have a conversation between us and the judiciary. Ababwatani korwase kiombe gia Kemri nigo beso kivena na baigo kubwatana ne University ya Nagasaki na babwatani bande ilikokora obotuki igoro yobotumiki bw'emitandao ya kirero ase okogachachi record anene mono asense meli yokoena na echanjo okwana nigo baba bakwene kibuna nigo bora obokoreri bora chikoro bigwa anene mono asense meli ya bana ababere bakwenyorera echanje yo. So when you are studying, the end result of the study will now give us a program for further development. Yes. Sijui kama tunaelewana hapa. Yeah, but for the study you cannot force someone. But it will reach a time, let me warn you, it will reach a time. This program will be countrywide and will be globally. It will be a must. Yeah, we want to be digital. Yeah, this is towards going to digital world. If you have all your information, why use the card? And after all, I think you heard the ambassador say, this is a step towards having a persistent follow-up of a person's health. At the age of 40, the early ages of 10 can be of help to a clinician attending you in a hospital. Yes. We really appreciate this particular partnership and collaboration. This is Japan has been a very great supporter of our programs or projects in Cambridge, which has got a great impact, not only for Kenya, but also for the region. This is one project which we think will have such an impact. What we do in Cambridge is that we identify innovations or discoveries that are the way we do things. Then we pick up that. We ask those particular people who are developing that to partner with us for us to see if we can be able to fit into a situation. So this is one technology that we noted will be of great significance to the country, especially to the kids. And as we are now, you know, the government right now is in the issue of automation. This is a great step. Asensemo ye chigosoli mwanchumulie nigongo kumanyibuna abasubati korwase timu ya Kisii Queens FC nigoli tukulia lero baba kogosolia ne timu ya Lowland Starlet asegeti kiabo baracho ikikutoka ase wodi ya Monyerero. Timu ya Kisii Queens nigo yabage kubaikora ase chigoli bere ase noti asbaba kwenyorera obobwi na boigo goska gochia ase ekerengo kende. Nelson Omango bike. Nimefurahi sana siku ya leo tumekuwa na program katika region ya Nyanza. Leo hii tume launch officially ligi yetu ya wasichana ya Nyanza region ambayo itachezwa katika kaunti zote sita za Nyanza. Ligi hii tumeigawa katika 2 zones, zone A na zone B. Zone A inashika kaunti 3, Migori County, Kisii County na Nyamira County. Zone B imeshika Homa Bay, Kisumu na Siaya County. So officially leo katika region yote ya Nyanza ndio ligi imezinduliwa rasmi katika kiwanja cha Baracho hapa Kisii County. Kisha kuanzia next weekend hii ligi itaanza kuchezwa katika kila kiwanja mashinani katika all these 6 counties.
Omanche muriria asorobotirwa bene ruwiki igani gotokumurikira obugima ase emebaga anamono chingaki mosinyaine nebisaku omusakito Hamisi Josephat nete chingaki cha bene nabo gotalira omubaga o Transmara nabo gasense media ramasha asabete kagosanga nabamenyi bense media anamono chingaki kiri cyesegi nabo igo obwebi bwetugo ningikyale kwirira nabo igo obugima bwabo nakibwabete Omanche muriye gwikira abuni gotiga noroboti oru elindo twale obuligelio byakurende toska ngoira ntarasegeke kekerubusyo elinde togende busanga anere Dr. Kena Moses ase myake menge yanyareko bagegweta egesaku kyomo Gusii nigo kyanyareko bagekobagana chimbebe amone bisaku imeyense ya Kenya nageko gereta sene kyandeze TV yecha getoro kendo ruaye na guika somo baga we county ya Kisii asensemo ya Ramasha na boigo county ya Narok asensemo ya Transmara na kumerana na bamenyi benseme yo elio gusanga na barabu anene obugimana kibanyareko baboko ba anene ase ensemo yumobaga ibondo munyekero ubu bwe boda kuri korongo iberi itoria korongo na lefti fare mpaka Transmara egento kyare koleta obuibi busese giyakale no kurwe chombe enibo yite yari kuri Gusii nyete engombe ne rumu Gusii engombe ne runyetuba ono mune engombe runyetuba ekere engombe yachire watigara bono kore otabwati kende kore mutaka igo no isigi yari kurwera yagera abamuraba iminja na baru bagenda kubwati chombe chiga to problem from the previous somobaga yendo yagaleta those problems kase segi we chombe ne bintu binde bitanyara kukwana byose byere buru gaiga somobaga nabonki nete iganganyora segi nchiarenge kurumaega kwenye tutarachikera lakini echingi kerete nechia kuru 1990 egento tware kobuna notaka kombo tingo nya gukweresa butambe nigo bagoteba ensinyo macha gukwanwa mbamureta bwati chombe chiga cyo gusiriria mabarato nabaro bamanya kweminja baranga nenturi wali tutokwera na busa kyara mabarata tusireirie nento ndoko nyara ntokwera na busa ento to karne to gwikato ire nibo kaira na babwate nibo yabamanyi bare abu bono obwamate bwasareka esege yachakira bono bali kumyo kibari chombe cyabo bocha esege yachakira abo nakulenda ko kisege kicyale aturu no bwibiyo bwego busakuriyo bwega linda bakurumi bako ibatiga tebe ngababebu nabo kwale konyora abanyasiasa andane ne chinga kicho bagweso ikurishisa mu cyosi kitwa kwana kwanyora bayaswana niri nende bataka advantage ya kilo muntu munako support ya serikali umurengo uliale usomwegame uyale kwanyoranga umuntu ni yako akonyo security ko rwa serikali yelituko serikali yerabwe etenlebe ino otungwara asenye nchonga nabwate kuri nyuma ya yerombe y'abantu be serikali bakumusupport oko ngusana na amone chisegiechi niho cyanyira toka chikoirera amaba mange gati yabo ogosira kubugima bw'amanya bantu nabo igo ogosirie nibo nechinyomba chinyinge chikanyara koba chigosambwa ase abamenyi benseme bagoteba nga ekenigo kyarenge egetigie chisegi nabo igo bantu mbarenge kolisi chombege igage kogera obo bisobu nigo bwagendrete ase myeke menge eyu yairete anene abantu kunganya koruchinsemo echi asensemo yale korukwiciro yaramasha yarengene ne sanga yasikire echireria egasiriwa egaraba rumbwa bana chanwa balizita in revenge mission abagusi bale ukara tuyita abantaba tubasike tokole mamate maiga no toko gasendagera ekera mangane chiseye kerete chindagera chinto igete toka boru chindagera sana wetena no twakurusia ndagera twatiriwe kiroboroga iga chinjara chigasoa arafu ikatoka narende amangana ye chindagera agakea abantu baitomba asireti obugima batayibake in fact abantu bakabutwa manyete abantu bande mbare basireti obugima igoro yamangana yo mubago unabone na agati tensa igo mubaga igoro egatoka nabono batagwire basambire chinyomba cyane bona asenga agatite ekare gukiroboro kapisa
asa chintunda chinyinge gwikira omwaka wa 2052 nigo ebisakwa bibere byanyaleta kwa bigotwara obotutukanu amo n'ekisegi koreng'ana n'ogweta kw'ebigori ao ebigori bire byari gweta byari ng'ebitindi mono yagera ebigori ebigakera kende kera byahitire gusaba gukikoba abagaka ababande bataragigwikira ekegori keria nabaro bagigutwara obutindi bw'ikainungu bone bona bayari gweta none emyaka 2-3 lakini bwamatembu ariko babuya obwo ariko batuburoboke asaba abanene bari b'emyaka lakini asibigori ebyibike barabu bwamatembu ari ngororo nabo bawukina baje kumenya enigo yabo yayiritwe ayitegurwa so mwamatoye nere bono bachaka kuribise gesasi ekyo rende chisegie chiniko chanyarata ko bachikoranda kurwa senseme yende gwikira chinsemo chinde anene kurwa ensemo yanyali bali korongo gwikira chinsemo chabo basi bono ko bakiritiga nande kwamanya kwibunga nande yachaka ndirararia yachaka nyanguso nabali banyamaya bakuigubo igonga chombe chiachire abamanse bali banyamaya nabarumba tegete banya kucho Gusii abako bakania bono yamanya guchaka kurunyamaya yamanya guchiye nyanguso yamanya guchiye geteri yachiye ramasha yamanya kwenda baka ikorongo ndeboniga nigo abamenya bagento ko bagucengera omurembe uyu nyale ko bakorekana gati yabo na bamate babo abanyalete ko bakubagana ase ensemo eye korende obuya bw'omurembe mborobyobo tumete no murembe sikuchina n'abantu baitongole mabara ali biya kurusture ndagera muinaria abana b'abamanzai baita bakirani ngoje bali sikuru basoma atubashikero njo inyibo imbabona iyo etamenyete no murembe yongorara mate enseme yende na abarabu na bakorara enseme yende ya Kisii County andani nani konkwira ya barayi baito muno oyo maremo mwaka nyachaye batenete imara mwaka professor Ngeli na abande asinge nchiyokora gegente kiara gichise chipoda ekagara tokorara turi buya skuru chita abana bawo chimuna bane skuru yemboro suguta murembe torengora masha ikorongo primary ya michoki bono nechinde uchikamukunje skimu ndabwe ukwana asiseje buna chinga kichanyarete ko bachiko gendera ebisakwe bibere bigachako babikoliga chinchira chokoirania omurembe lyokwenekia buna obotereru bwanyare ko babo koirana ase omobagoyo abasubati baitu kuru Gusii kuchimaiko na barabu nabo Gusii na itu tukachaka koreta kuru maiko bono bwamate bukachaka koba bono uyu mukoyo oyonkorera bone kara akuna acha ora ako muigwa uso muigwa itengi na rume ubwamate bukachakira abu tukababona abantu barabaya bone kere serikali gojo kweso ime bona ngatika tore tomorembe tukanyanoni tukalitwakore konyarita kandi twachakira kuigwana asingije twabera abako gwetania okomenyokuya nabo igo abana konyora chisemi boigo omurembe onyareko bagokoreta amagendero ao amodawe tombali konyara ndagira nono gutara guka nemechano transportation y'ebintu byabo nemechano kira stege bagweta lakini squeeze byarabe ona abana mbatata iskuru biyatore barabugaiga n'abasai bagenda ko bakwegokeria omurembe ore ase omubaga oyo gwe county ya Kisii ne county ya Narok ase bagenda ko bagutenena polisia enibo yabo anene bo babonde bonsi botayo kero kende n'abasai barabake batanyara ko bakumanya ingikena ko bayokorekana gutia semyaka ya umaiga kurende gati y'abagaka n'abantu anene abagimotonyara ko batukwana n'abarabugaiga nigo banyara ko bagotorera amange ayagenderete ase ensemo eye yomubaga uyo banyarate ko bakoreta chi county ibere county ya Narok na bigo county ya Kisii asito noko batebi baringa irangora na intu twa irangora ga twamanya koreto busemi ubono twamanya gukora kitwamanya gucha bona amo igo bono oyitokoranga nabwene tu mwana uyu numuya oyikire myaka guchakira myaka 35 to 40 gatokoranga uyu numuya nabo tokomoreta nere twanya kumwa abasemi ubuwo bororo no bwamate kurwanga na kitwakora bwamate gwito bogendera omurembe nindu kirigo limono abantu bamite ya twale gusaba batoroserie taracha igo tokone chipati chose from Nyamira Nyamira County to Kisii County ali abantu baita bagweta bayetira budegera bwate mifugo yabo busemi sigende bateka transport yabera na iskweti nigo yairire engaki entambe sana kwane kebuna omurembe onyare ko bago koirena aseli bebe eliria Kisii Transmara eyo yairire abagaka konyara ka bakorosia anene ekyombe kelia gie boda ile banyara ko bakwene kinga banyara ko bagosemerana kwena na obosemia igoro yobiya bw'omurembe koripatire gataseni Ndizi TV korwa omubaga bwe county ya Kisii na Narok literane Josephat Amese.
Ndizi.